Okay, abusia for Mr. Moa na a technical issue na ye face anything ye di nka ba so no. Nti ye face ni such a way e kina obi abetimi ewura mu why. Nti obi ahwe ye nim e da se. I am a doctor Ojabeni why. Hey, catch on some more advert different because it mean regulated sound. Catch on some more advert. Sia boho die ye ka sia boho a eye company a ebe man nsu Abusia me chiacha mu nyina wo yen Awurade Yesu Kristo dim mo. Oman na sumdue na ye hwehwe. Eti me ka Ghana sumdue a wuti fie na wo hwe me hwe wo mo mbe pass ne wo mo mbe fie. Me ka Ghana sumdue wo se no ani hia. Mechia mu nyina sa wo hwe me ewo fie ba bi a wo hwe me biara ye frɛ me Dr. Ujaba ubetimi afrɛ me asumdue wura ai me say Ghana asumdue me ka Ghana asumdue akase no ani hia eyampa ye hia asumdue no Jumedi amede brewi eye Sia hostel wo kokuma se na se wo ye school ni kwa baby apesa wo de nya wasumdue na wo so da ye papa eye Sia hostel a entonton ba ko kure ni hostel a ye de entonton ina kokko eno de friend hostel e wo de kokko na hostel afu bia we ni su nyina be ye yellow Oba kwa exam se kra no afi. Me ka Ghana asumdue akase no ani ehia wa. Me se wo man ni ehia asumdue. Me ka Ghana asumdue akase no ani ehia. Mi wie na mi bie phone lines na me ka Ghana asumdue akase no ani ehia. Me chiacha mu nyina wo yen Awurade Yesu Kristo de media de fam the prophet Dr. Ujaba Obrempon Akwesibuache Emmanuel enne minimu mienu e ba be hiem wo hase ni ababa bedwene Ghana oman no asomdwe ho eno ni ade a ehia me for now. I am not a politician. Mini party bia. It is a wo party ame wa me pa cha wati. Mini party bia. Na me wa hasa me hwehwe wo man na somdwe o man na somdwe na me hia Ghana somdwe ntina me no mienu yete ya okay ya ka somdwe ho asem na asomdwe na ya ka ho asem na nipa bebre nti asomdwe ase o
I am telling you, say, without asumdue, adeɛ bi ani hɔ a woyɛ a ɛbɛyɛ yie. Wonim sɛ asumdue nti obi efie abɔ, obi fie atɔfo mu. Onipa bi yɛ hia asumdue, akristofo yɛ hia asumdue, ɛyɛ nkramofo nso hia asumdue. Ai, nkramofo hia asumdue. Saa na akristofo nso hia asumdue. Edum pempen so obi a na ɛyɛ na yɛ kan wɔ yɛ tirimu sɛ aso. Hwan mu na hia asumdue? Edu ba bia na mebusa ho sɛ adanti na enkɔfoɔ bi ɛka sɛ awufoɔ nkɔ na hia asumdue. We have programmed our mindset in a way say we think so far say those people who are dead, they are supposed to rest in peace. So you see, they will never tell you that rest in love. They say rest in peace. Just an African mentality. So they should rest in peace. And I'm telling you the gospel truth say, and your mom won't hear some Jew. Yana yetia say ye hear some Jew. Oh my God, ye hear some Jew. I'm telling you, my country said me a politician. Party bien who am womb. Me ni party bia. Media me party am a one and only some Jew party. And no never bow mine. And with the baby Pia who will be a fashion with Trimu say on the 7th Abaya Baba Betuano. She one man me tete in I found with you so. One man me create problems be and found my mine. Me pesa wo best state wa man asum due kra. Me see a here asum due. Eti me kase Ghana asum due na wa je so say eno ani here. African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing his own affairs. Freedom! Freedom! And make a nation great and strong, bold to defend Abushia mechiamo masade mo akọ masade mo ababiem me ne mo ka asomdwe ho asem wonim say Africa ya programme ya adwene ni nyina in such a way say ya pese ya kire say wo ye nipa nko na ate asofo asase so de wunni asomdwe wunya asomdwe da kopim se wo bewu. That is wrong. Enuti Africa nko a ene ye de asomdwe ma wo mo mawuo na obi a wawuo de ankode asomdwe ye dai wo de kokwa ho na ko posters ye de afemfam dan ho wo ubehu si say rest in peace, rest in peace. Won't say rest in love da, you say rest in peace. It is just say omo mawuo pe ne hia asomdwe ana. No, this is wrong. Ye na ye te ase ye ne hia asomdwe. I'm telling you, ye hear some just in Bibia will say. Yen ye hear some J. One what tears and we hear some J will fear. We hear some J will jumem. We hear some J our warrior. We hear some J or man Ghana. Our mind must hear some J forget it. I'm telling you. Hey, when him say. Osikani bi wosikapa enso oni asomdwe nti me say me no ka say oda wona onipa bi ahia asomdwe o bra. I'm telling you ahia asomdwe. So sometimes we used to say rest in peace, not in love, not in words, but peace. Why do we want to wish the dead to rest in peace? While they're living, we must live in chaos. We must live in issues upon issues. Those people who are dead, because they were no enya fe no oba bebie companies no dia asomdwe akoye na adwuma me pacho de wawuo onim katato enu tina me say for us to say rest in peace, we must say live in peace. That is the perfect way. Live in peace.
So in our dispensation, it is so strange for a man to be peaceful person. We will say, oh, bia am pasumdwe adan. O man asumdwe nim. She. Modia monko South Africa na monko hwe. Yesi bibi ba so a friend say xenophobia say den. Ya tambo ba de hwe obi tirim pa wo musa se nipa na oye sofo na oye doctor. Na ye kan asumdwe asem na wuti fie na me ne wo kan asumdwe asem a osigya na me nhye nkom. Bra, wo pa ma me nhye nkom ade nche entokwa abasesi a wo kra wo hu me kra asem na me doctor. Enu tin mani abra mte ya sa. Me say ye be kasa hyenkofo tirimu sa so obi timi hye obi kutupa. Etimi piepia nipa kro na ma ne kokontokwa yenso ye be hyenkofo kutupa ye be piepia nkofo ti kwa momanya asumdwe. Nkronkro bi te South Africa emre bi entokwa esi wo ho Somalia wo se he Burundi wo se ho anfo yi na yetwitwa nkofo nsa ene omo nan hey mimi ti wey se etuagi boom na me pressure apeja. I'm telling you na wo na wuti fie no wuti tuo nkan na wo pe ba bi du wuti akohye na ye kan asumdwe asema wo ma join me na yenso ye demonstrating from pasumdwe oh adai ye pasumdwe ma wo man no me se me nya politician no hey to help to whatever mpacho MPP from ko pe ba bi na NDC from pe ba bi na New Force from pe ba bi na me se me nya politician me se me ya asumdwe wura I am here for peace. Mr. Until say Omanga na benyi asumdwe ni ejina ye na so. Na infrastructure de bia beka ho. Me pacho ye mubu ye infrastructure. Na ye kura infrastructure do do say. Eh me ka se Ghana asumdwe se no na ehia. E ma bi swat sofa. E bia wuvu. Omo lawyers fa avu. Omo doctors fa avu. Eti ya kan sumdwe asema mo ma ya nwini wo ye. Eti o ma bi omo twetwe ntuo na omo kontokwa e wo omo mamu no omo ka bi hyem so omo be kontokwa mankofo akwawi gari wo busha na. Eti ya kan se ya muntie ya kan nyansa sam onyansafo tie nyansa. Oh, pa sumdwe on. Hey. Na wankasa kura wo kura tuo kura wini bi. Eti wo de ntokwa na ekohia de okuta tuo na. Ye kan sumdwe asem. Me so man Ghana me say ye hia sumdwe. Emma politician biam piepia wati kwa saa hye kutupa. Emma usika 5 cities bi ma wo kodi nsem hunu. Me say abato wo ho enche on the 7th. Ye be pa adwuma mankofo papa. Me no kasa sisi a ye papa Mahama or ye jobless. Papa ba wo mia or ye jobless. Why? Ana kwa mbedi akon. E pa cho oni adwuma. Obia ni politician bia ni wo adwuma wo. Me say adwuma kese o mo kra na hwehwe ne so mbeba bedi yenso. Enu nti on the 7th ye be pa adwuma mankofo bi papa. We say ye fa calculum vitae na ekogi o. Eye kokromoti power. Aha, ka bi ma min ka bi amamuo. Enu na de asomdwe ba. Eti me sra mo. On the 7th, Sheye no one kotam ballot boss bi amma ya mfa etua mo kotodwem. Sheye nyansa emma wo bi mfa tuo ko boko todwem. I'm telling you, say politician bi ani wa wo be hunu say wakwa kotam ballot boss. Wo hunu politician bi ase ye de ababo ni tirim. Na emom kwa atane ne ma. Ye wurade wo werefo bi ba enu say me ka asumdwe asem kire wa tie na be boa. On the 7th, I'm telling you, say Oman ba pay. What to be we akoda. Yes, so there you say na rest in peace. Rest in peace. The wo no mom ne pass asumdwe di amano. What is wrong with us? And you say you can say rest in peace. From today, you can say live in peace.
woka so omo wuwo no so munya asumdwe ya yehwehwe yanke ebi betimi awu at the age of 13 20 omo ye twetwa omo nsa shutu omo enkofo bi kuro so eto omo gu nsuom omo pro ya yenya omo korabia mpo yenya baabia nkosie omo saafo so munya asumdwe anka. As I'm speaking to you now, they are still alive. And so when we are talking about peace, take it serious. Ehia papa. Me come was arehuse bipa. When him say entokwe si wo memu ahu. When him say onipa bia every man is unpredictable. Ebetimi abase me camera man kro gina manim kra no wo hia me kra na wan hwa wo hu se me kra no wo tutuo na me hye gata na chi wo no entokwa ba me pa chaw ye nim se we say ye osofo na we ye wo hine dabi entokwa ba. I am telling you say wo mo twa wo hine ho hie nyina wo bi adwane pene nkwa. I'm telling you say entokwa ba sesi a me ameti hayi wo kra wo hia me kra nka nkyerem na abecha me praise the Lord. Obi a yetututu etisi ye kan sem bi se dia kire o man papa tie emo obi mpiepie watiko enye party sem na abato a ye beto no wonko pa adwuma ma wo papa ya donko no wonpa adwuma ma wo papa Charles no wo pa adwuma ma obi papa ye fe ne nanaba omia ena wo pa adwuma ma obi papa ye fe ne agya mahama yo obi papa de tiam ka say yo obi papa ne say ye to abani wie ne ade ne betena so a me pa cha woni ne nto nse ne dida enya possible. I'm telling you we dey ma ye to abani wie hwe ye to abani wie a ho na abehu say monkey they play by size. Kenya sasama chira ati otifie na na sambia na so fi kike me ka chira say jansem hunu no eni party achi enkodi nsem hunu bi ankofa asem fa ma oman ni nyina enye ye nyina na ye politics o enye nyina na ye pe politics me am tie me pe politics ba akokra because me nim say ye di nipa na baba bisi so wi I am supposed to put food on my table. So without me, my family can never survive. Yes, so they are in need of me. That is the point. That's what I'm talking about. So if you are watching me from afar and you are fond of doing politics, you just want to create chaos on the land. My brother, hey, Shenyansa, ye Kenya sasam chile nipa ma muntie neba buamo. Oma be mu pa na president bi moto aba ma na wie na oba ufie te said ye na oba ufie first no oma biem wunya to aba ma ni wie a wo ma ufie biem ye baba be to aba wo be hunu say president fo wo mo pe omo stand no obetimi aba ufie obetimi abetwi wadwa ya ma eye strategy eye live obetimi aba ufie fufuo na wo baba begye awa ma o wi ase dokro na wudi apese wo kire o se odwo ono bedi dokro no atmayanto abani wie omoto abani wie ya omo party bi omo ye eno na ya omo nya no abontene petemu mankofo mate se de omo ba yi campaign na nkofo beguo no omo wo yi party bi omo share that to no banquet hall eno na wo behunu se utiri nso saa ana se woni nimdie bi asa ana se wo me wo mo pa wan hwa it will be strictly by invitation. Na waba bedi we yachi na wahia me na wo de aba be bɔ me sesei media media wo ya mebodi o maka cho se me nya politics enu ti emfa politics sem bi emehia me meto eboba mfa mo me kam eyesa me no pa Every man is unpredictable. When there is war, anything can happen. When there is war, anything can be a weapon. When there is war, hey, master. Me can say I want tears here. Ya bomodin ko YouTube na ko share and maybe an tokwesisi wo so na show mo na ho apapai eno mo no ho ato aye white masa na wo entokwesi wa na nkofo asase edwane je o mo krankwa me vetere studio aye den arewo enioma bi asisi wo nkofo bi amamu pa ohun
ama oma sese nioma bebre ye ka asomdua sama muntie etu ka se sa Burundi ho ene baabi omkunkum nipa bebrebe kontokwa sa asese omagya pade fan so munya wo bi ene wo se ne mre ese ni data ebetena ase ede ne tusi akonya so ka nyansasem sei se monsiso ye hia asomdwo anka kuron ba jija atete apansam sa masa ye ka nyansasem amuntie me say oh my Ghana me ka say Ghana asomdwie je so say eno an ehia says ya na me hunu wo gba hunu say demonstration and we are fighting for clean water, but I am telling you, if you don't do it well and you create chaos, you create war, wouldn't talk I am telling you, say, hey, without peace, the clean water will still become dirty. Makanya sasem. Mo say ye pe yensuo ye mo say yensuo na mo anye ni yie na mo anye ni seche we said ya somdwe beba na de ntokwa ba wonim say se ntokwa ba ye ku nipa fa ye koja omugu nsuo nim ha me so da ye bi eno na to makoma so se da bi me ba be bohu da wuro ye bo mpaye no osoro boa de waboa ne ho nti ye bo mpaya ni asanso betu onyansafo bi fo ena mo se yensuo se mo anye ni yie na se mo ye demonstration na mo di ko creating ntokwa na ntokwa ba wo man ni mo se krim ensuo na mo hia se enye clean no. Without peace the clean water will still be dirty because ye be kunipa do magu nsuo nim eti ye kan sumdua sam na me say sa sumdua ni wo mamu a police ni ntimi nye police ni immigration ni okoya dan why biem why kwa me modan osofo na entokwa asi osofo se osofo entokwa asi wo se wo kwa asori wo kwa dan na entokwa asi ohun abofo nyina pe ba bi fa asumdwe ya die bia etimi dismantle nipa ese nipa edwudwo nipa say asumdwe betimi ama wo be oma bia ye mobo asumdwe betimi ama omamu nyina da ne nwisia ani nyanka so se meboa sheda ko YouTube na ko hwe ama bia ntokwasisi wo so hwesi de omoman na ye na ka yanti refugees camp dawo. But you and for and to quesia no muso adwuma asori ya my Ghana me say ebinsi da sene pa maso e maso French kasa na maka kire me say o my Ghana ye nti sansansam fu ni bida me say be koso abode wuro dia kire oni pebia momato mo ase se wokoto aba ma ye papa ba wo mi a wokopa adwuma ma na ye because me no kasa sisia no o pa adwuma ye wo to aba e dia ma new force party na kwa me bedi ako a fa hye otirim se wo kopa adwuma ama na ye omo bo ma no de I'm telling you say wo kodu omachi kofa ba ekobo obi na se ntokwasi wo manimu a me say president bia ni ho a ntokwasi a wo betimi aba be ru wo ma na ma na ye it is impossible. It is here ka asumdua asem dia kire youth na especially youth na momfa na be boa mo me no ka say wuti we wukra winni passport obi a winni passport na wunsi airport da e na wo demonstration ya odesa na wukra wo hutuo da ya di tuo be sha wunsem sesi ase to a wo tuo be pagya da wabo ho eje wo bia ya dreni no e na di tuo hye ne nsam a wo to a ne ho popo moderna ena revolution sabrofo no munyi firi wo kra revolution by every he there be o every he eti Kwame Nkrumah mo apenso a wo mu ru ya ba yente wo bia wo Ghana yanya penso ana yanya penso emma so ma kan kire say me say menye politics
It we MPP ni ana we NDC ni na wo hia me na mo ye mu demonstration mo ye mu dede na mo nya mu fufuo ni mo banku di na mo ho dwom a wo hia me meto bo ba mfa me bo me ka mu na meje wo ho. There is a new African in the world. That new African Eye kabi ma men kabi. It was the 7th. What shana se won pa. But more thing for kokromoti koto waba simple. Enkoya die bi ma wo hu konko ka adwa mu. Enkoya die bi ade wo bekọ akotum. Na menu ka se woni lawyer sika wo ho. Da bia ya na kan se bi se ena ehiafo ma de oman no mra ni di wo mo mpa cha wo hu kwa me despite ba say o kan demonstration for ne ho. Esikafo ma wonim se oman ni esikafo ma dwene omo ho se na ehiafo ma. We ya make say eye hia ni bia abufu ena wo boada ena say wo me no ka say so anwumre kwa wo beda kwa wa nidi. Eti se ntokwasi abusa ho se wanka se wugina bia wo he. Eti ye ka se mo ye demonstration obi nka se ma mo ye demonstration but demonstration obetimi akofan ntokwa bi dia ba wo mani mu akotre me say akotieti obi fa ahodie so eho hia. Masa me se mo dia mo ntwa mo mon content kakra na mo nkosha African countries ni bi. Masa ye show bi nsa to atwene. Ye show bi na ya to atwene. She ye kan sumdua sam na de akere mo no. Made the way to freedom. When him said the greatest blessings Jesus brought to us was not just salvation but it was peace. That was the greatest blessings. And when blessing kesia Kristo kura woko de maye eno ne asumdwe wose medi asumdwe ena digya mo sons of God na me bamba betena se me kan asumdwe asem aka se me ho na atem wo ka sa ama bi akoko ntokwa no omo ka bi hyem omo ahunu omo hu ya so omo hyase na omo ko na omo ku omo ho na nwunafo oku omo ho asantifo oku omo ho na ntokwa ba me kura minim kura se me we kura we me cameraman se minim se wono na hye akire wono no so toto boba eti me matuo so apay ne makuna to akire. Hey masa ye ka asumdwe asama mo fa ni serious o me se wo man Ghana ye hia asumdwe eti me ka se Ghana asumdwe ka se no an ye hia. Abushia say ya kanu krese kyerem amonfo me kai pa say mire bi pa na yi me hwe country bi a entokwa asi wo so na nkofo so so omo neoma Jesus na nkofo so omo neoma na bibi so omo say na ewire mu na oma te afa no edan be no mo kodam na me hwa pimfo na wo onyem ena ne ba bonachi obi a wonyem na ne ba bonachi na odimirika. Hey me pa chow mesramo amanyofo monhwa mo ka say ye santokwesi sesi I'm telling you say hey ekwadon ko ntimi nya campaign mani ye entokwesi sesi hey na nakwa me bedi akontimi nya campaign bia enko hwe entokwesi kura me chewa me bo me se me chewa me bo entokwesi sesi me mihia wa me mfa ho se wo na wo ye kira bosom wo na wo ye ayi na nakwa me bedi akon wo ye ba wo mia because entokwesi
I am telling you, say, Empire police for bomb hobino, Obia, they will run for their life. When Santo Quesia, when you pay a bottom or manim, Obia bottom, it was me patron and to come me see Mamia me so free, me mesebe being cassa me buttons, there be Impumba. A bassa, a trasamuzumi janne, na me crown. So, because we and yet spiritual fight and yet spiritual war now me the bros kata pipe and the aqua could no we are physical so we need to approach it with physicalities not the trio something baby me to way misrot you me pay not just coming it is here Kenyans as some said ya chiramo near catch them say you to now when near bremo say real toughen a yamusa nan say mon shama brabo ye na me say si akran to kwama yempo bra check wo na hwia wa moto me se ntokwa ma ye kura yi check ho hwia wa moto wan kasa obehunu se enioma nkoyie na ntokwa abeba na me pa acho ena nwumre yi se ntokwa asisesi a wan kasa wo defense no ewai it is ye ka bibi se dia kire wo man Ghana ka kire mo se abato eye asumdua de enya ntokwa ye ka monfa na me se o me bia kontokwa omo kontokwa ekunkum omo busuafo ekunkum aloyafo afa no mo beba emofro mo kun omo fa efa ya aloyafo efa ye mpanyifo efa ye doctors ye ku omo to agu ato omo gunsuom the school was about to me shebi say na me bo me nsa no say hey e dey na koso yi it is say yen my Ghana yen nanu beje de to ho na yesi Ghana ya asumdue man eye den obi ti Nigeria nipa kra ne ba Ghana was say I am going to Ghana to rest adentra me pacho yen man we Ghana me pacho yen yempemu jasem queens were there yempemu jasem it is a me hunu baby for say omo ku because of party colors na mbusa say nyansa na abomu anase de because ye to abani wi nipa na wudi na chi na wukuku wunua no wonhu ni biem school was on its feet me see obi ba menche council be catch them say wo oto aba ema wobi ema nipa kwan ba be ye MP me say was menene na to nse didi what the pictures nyina kyerem the videos kyerem me was hwe menene na ekokoda ha ye ko program wo baby say me say ne bakura school fees kra me na metria de ma no but onya position ni wie no makoho 4 times me kwa ye say papa no wa ye busy papa no wa ye busy adenti na wa ye busy this was for protocols ye kasa chema muntie me se me hu yanka obie ni hu aduro etisi ye ka ni bibi se dia kyerem a mo hwehwa asomdue kane na wonya asomdue ni wie a eno na wo ye to abani wie a wo betimi aye bibi dia ma wo ni wabusua oh bra me ka bibi a kyerɛ wo fa se wutirim se so man no asomdue ni mu a no matter what you do sa asomdue ni mu a hey me say wo kura won kwasa it me sramo ya papa mpanyimfo politicians ya sramo mo ma mo kasa ho nye de na ye o maybe a entokwasi so ne se presenter ba ko ekobue na no kan asem because of one presenter entokwasi kuro ni eti presenters presenters for mudidi atam na mo person ntokwansi titiri wo mo akwantu chesa mo kwata baabi na mo to toilet begu o mani mo nya o ma bapa me say mo nya o ma bapa se mo kwata baabi na mo person ntokwansi wa ha mo nya o ma bapa. You are doing so for your own selfish interest. I'm telling you the gospel truth. I'm not here to lie to you. Wouldn't pass over bush and for manganem, and I would see a brochure, and I will present to Quincy, and I will be me show be video. Nipan wa brochure, Ghana, say, and penny for man, she ya bet you. What's your brochure? Akunya beggar, biaje, akunya chicken and chips, biaje. We ya, wo sent to Kwabesi waha. Na ube treat you abahe ehi na ube treat you nako na ade no one tra woman na woni ye nyina ya mu o man no
Abusue so obeti abrochire na so ototo ayampia de bakuro ni mu a mommu nipa koro sa adwe na sei because nyansa bi anim wo wo abrochire wontimi nkoso ntokwa mfanto ha ma wabusuafo wo dwire wo nko awo ho na watwena apemfo ho me say entokwa si a apemfo na bre emobo no mu dimirika hey ni yimpa ye de ma o my Ghana na me minimu say abatoi ye to ne song ye to wie obia kope ne ba bi na because wo kope adwuma ma obi papa me so obi papa ye jobless. I'm telling you they are jobless. It wo kope adwuma ma obi papa hwe ye no ankwankop tele aba bi amfa nkobo obi etirimo me say wo didi party achi na de ababo mitrim say kim me hye wani mo nso a ye to aba ni wie bi bia ye bokwa me ba ba chi watum I will arrest you because you have been fooling too much. Wo ko pa adwuma ma obi papa fa hye wutirim say wo to aba ni wi akona koda na last 4 years 8 years obi a ni like ne ho techima me no kasa sesia se nani no 2 ya ani no o manya for Franca ho ama no Shadie say you can't lack of peace. When you be a lack of peace, when you are lacking peace, hey, lack of peace will make your loved ones to be your enemies. So when you make cultural, Sasumdwe ni wa ho, wadofo create me be ye watamfo. Asumdwe ni ho. Wadofo on beba be ye watamfo. Oh, ye kan no kra kire ma momfa ebeboa mo. Asofo so mu gira mo platform so a eya monkasa yie na asofo ni bi kasa bon sesei anti ntokwa abasesi anti wo ka sa wosofo ubeyi hu afiri mo mi se metiye mi hu ye obi ehia wo twense ntokwa beba na wahwehwe mi ba bia mi hye bia na oba be papa mi. But I'm telling you say wo boa ntokwa bi ama Messi obieni abato ayebetu obieni obewu de wo bewu eye nipa ni nim de wo fom no wonim som a wo som poma na busua ono na bewu na wo nipa wo som poma na busua de I am telling you say wo nwu da. If you know who you are, I am telling you, if you know your identity and if you know how valuable you are to your family, I'm telling you the absolute truth, you know how to carry yourself in this political season. Lack of peace. Hey! Ebe man kofo efie bebre breki. Na ntokwa si na me no kasei na wo nkwala nketenkete na afi na wo yira wo foforo munhunu sa mo nto akwara ne ntwene munhunu sa mo fa akwara ne hye botom munhunu sa mo na ntokwa si nso a emema ne fa omuji bum na omuja nkwala ne dia ma mefo no arewo mihwe video bi anadwumenti mi ana na mebusa me ho se na se oman Ghana na bibi se yato yenya ehefa ne yefa ana ye be kokko difu na no makodi acheka na ana wo be ko Nigeria ehwa ye choke mesi Nigeria ne yese cat mi fa obi so na ka no afa ne so saa no aye flat no oda form because population is too much ewo ho enti se yen entokwesti wa ha se ya ye ko Burkina Faso ana se Libya eno
na make us a baby a ye shey mesra moma ye shaha boko e ma mo nya NDC NPP TPP den esem hunu saa wani beba ho so no na mo dia creating tokwa sesei Edenti yesi ye wo democracy kabi mamin kabi enti eye kasa but kasa ne nkyere se kabi mamin kabi no enkofo ke kansa mfon enfan creating tokwa You know that the rich man and the poor man, they will be on the same scale when there is war. Me no kasa sisi ye papa kwa me despite e ja me chiao na papa isi de wode ne hui na ompe kasa yi opa o kasa ntokwa sisi a na se enkofo oko na ye toto bomb ne ade a obetena ne car ni mu okotena mu na hwa ne kacho se Bentley no eye bomb proof enuti se ntokwa ba ho yenim sikani yenim hiani enuti mesrem asikafo no mo kasa ehiafo ni betie enti eya mo so mo mra out na mo mekanya nsase bi fa nkyere ehiafo no na ehiafo ne pre dodo antem tokwa basesi anti nkofo begina kwa ho ato this way okoton this way na me koto na nsuo hye ben ade nsu yesi de ohia ni nsuo hye ben na me de koye this way no. So you can see say entokoba wo mani mu a ehiafo ni esikafo nyina ye one ai enuti na mani abra meti amekasa no when him say ye won kofo bi wo ho they have nothing to lose enuti se ntokwa basesi ape o say ye ono akasa wo pe ntokwa bi akodada na wonim sɛ saafo no so yɛ kakraa bi na onipa bi a wɔhwɛ na ho kyerɛ wo mu nɛ na wɔdwene sɛ ɔpɛsɛ ntɔkwa mmra na ɛmɔ wɔ bia nsa nipa no onim ne daakye because onipa wɔda fam deɛ ahia ne no ɛyɛ asuro no Kwame despite of today was a poor man yesterday. Anything I make catch us. If you know what you carry and you know what is ahead of you, nobody will just push you to to mess around. All this year that is sikeni. Afe na wo baba be do time. And afe na obi me pie 100 cities na wo de aba akobo obi no creating tokwa. Ye ni baba ye ho so no na tokwa aba a police fo nyina pa baabi adwane afa. Obi ani ho baba ye ho ban na tokwa hey companies fa be gu. Hey, I'm telling you say abrofo be investment wo Ghana and tokwa basesi ape wo behu ase omo empanyifo e di plane beba besi airport ni atwe omo nyina de omo kɔ adentra yankasa ye chi e hohwe anuti ahokwo nyina be free krom ha na omo kɔ na aka yen na yanso yeni ba bi e befa enti plane bi ama mesi wo na plane e besesa ye de ye kɔ he anuti de be yansa ye bebu afa forest na afei forest ho no wonni room awokodam na imagine se ntokwa aba na ensuo so to ai awrade hu ye mobo and we should watch the way we talk because or maybe mu entokwa bi saa na ba ye ma onipa ba ko po asem ba ko pa wo ko ka ye eko generating tokwa assemble couple a generating tokwa eti esram yansada yansayam ye papa mpanyimfo a mutisi parties nanim ayi eye ye papa bawomia eye ye papa mahama eye ye papa nana kwami bedi akon hey bro bibi aboko de ayi ena eye ye maami akua donko eye ye papa kira bosom ozofo mesram momma mukasa nye de da nchini wom na se entokwa asi a untimi mama me ye leader entokwa asi a untimi mama me ye hwe entokwa asi a hwan na abehye mra na obedi so mpacho entokwa asi a emra nya adwuma entokwa asi a said the network nya adwuma abra entokwa asi no saa so na emra nya adwuma abra entokwa asi enuti omai biti se Ghana die anka ye mompa ye mpo nsire mpo se ntokwa basa ye ebebo omani mu da yempebie hunu yempebie tie wadwene apemfo ho wadwene ayarefo ho wadwene wom ye disable ho an wokra wadwene ho na wokra wonya faith wonya faith utituo nka na toilet account anuti se omu ye deda ye agai dede ni bi ye tena se dwene kwa chire na hunu ne se
de ne kasatwitwire ne nsamfo no ebetimi akɔfa ntɔkwa de asaa wɔ mu nyinaa ɛbɛsaa yɛ nyinaa me kura me kɔka wɔ mu nyinaa no ada mete Togo ana yɛ nyinaa yɛte Ghana ha wɔbɛkɔ akɔfa ntɔkwa menka wo na wahwehwɛ baabi a mehyɛ na wabɛhwɛ me na wafa nwadi me de ɔba bɛhwɛ me a ntɔkwa no kɔ wi a mɛkyiwato Oma Ghana ntɔkwa bi ansi me say on the 7th yedi kokromoti no me obi ani party am wo me nkan so da me yire kra me nkan kire no me nkan kire obi ada wo me nkan kire obi ada I'm telling you hey me nkan kire wo me nkan kire wo bia ba bia medru se MPP fo na wo ho a me so me de me ho bagim asa ne yesa ye besa me kodru NDC fo so a enti me yire busam say hey all weather Chese wodi e baabi a meti MPP for nwom na matobi meti NDC for nwom na matobi meti CPP na matobi chese me de enwom a metie bia metubi adentira me say me ye all weather adentina me yesa me pa asomdue de ama me mai me say we yosofo na wan hya se preach am fa asomdue a ebe kakra wo so obi ani wo kra ba be so obi ani wo we ye prophet ena me ye doctor ena me ye we ena me ye we ena me ye doctor ojaba hwe ntokwasi a obi nim se wo ni ojaba no na wo etuo nim se ngosara wo so tena ho na se ye de tons ehia bulletin wo be kam yeti enu tena me ka kire se we ye sofo ahyase ka asomdue nsam fa kire members no enko gina wo anko toto ayampia bia anko kreti ntokwa fa ma na sentokwa sisesi apɛ wuntimi nkwa ya asɔre na presenters for kra de ya na mo ho ya memobɔ awo ntokwa asia na wo manager no kra wadwane yakɔ agyaw na wo te ntokwa asia enti yentimi ma studio hɔ mama mebobɔ wo hɔ na sesei anti ntokwasi ame metia me kasa ma hwemi suit kama metie sesei ntokwasi ametia me yede mabu afa wirem nkos ntokwasi a obia ne mansion ewo bush ntokwasi a adentina ntokwasi pe na obia agba wura wirem aden ntokwasi a yebo wura wirem eno kire se wirem ho asomdue bi wo ho eti ntokwasi na se otimi bo wura wirem dia adeti na wura wira mu free say wira mu ho no ehwo na obenya wasomdue because baby a wotie no asomdue ni ho eti apese ya kire say wira mu ho baby a moa ne gu no omokra baby a moa ne wo no emoa no baby omo no ehwo na asomdue wo na baby ani pa wo I'm telling you say etwa say moa ne mum free wira mu ebe fie ebe gi asomdue ye nipa ye da sumye so ye dwene me se Ghana asomdue eno na yehia ti me ka Ghana asomdue na se wo frɛ yen a no aka se eno na yehia me sramo efi na kro asofo empanyimfo obi akasa onhunu ne se asem baako a wo beka ebetimi akofa wo hawo oseye e dia mamamu ni nyina etu wo kasa eya mesrew tobo eya adwene kwa akire ansa na waka asem bi ye nyina ye nti enya wo nko awo nti o ye nyina ye nti mensa yem media politician wo be sha se na wakasa bebre no waye wadwe se wo pentokwa meye campaign tia wo me se meye campaign tia wo because o pesa wo bomman obi obomman ye so ne so obi oboma yanso so ne so enti mesramo ya papa no mpanyimfo a mudidi parties nanim mo ankasa momma mo kasa nye deda enchini wom me hwe video bi I was sad yenko hwe video bi mra sesi a me wi a meka asem bi a kyerɛw yenko hwe video bi mra sesi a me wi a meka asem bi a kyerɛw nyame hyiraw omo trasia omo ni timi nkonanim enyame momodra no hyase enyi yo mfiri ho na ye wontoye eti wo ni de ebenya ba ye bom pan se onyankopon de betima fa accident mu campaign time no mbewu ana se bia nyame betimi afa bebi se bia anadwobre heart attack na ache no ne bakọ na ko
na ye ho atoye enti wo ni de eno ane assignment am de to Ghana for ni mesere won omomodra mfampa bonta machi na emomodra nsie mpanyifo ndodo na omo trasia omani ntimi nkorenim enyame momodra no hyasie enyi yo mofiri ho na ye ho ntoye enti wo ni de ebenya ba ye bompa ese Onyankopɔn de betima fa accident mu campaign time no ombewubu anase bia nyame betimi afa bebise bia anadwobre heart attack na achi no ne bako na ku na ye ho atoye enti wo ni de eno ane assignment am de to Ghana for ni mesere won omomodra mfampa bonta machi na emomodra nsie mpanyifo ndodo na omo trasia omani ntimi nkorenim enyame momodra no hyasie enyi yo mofiri ho na ye ho ntoye enti wo ni de ebenya ba ye bompa ese Onyankopɔn de betima fa accident mu campaign time no ombewubu anase bia nyame betimi afa bebise bia anadwobre heart attack na achi no ne bako na ku na ye ho atoye enti wo ni de eno ane assignment am de to Ghana for ni mesere won omomodra mfampa bonta machi na emomodra nsie mpanyifo ndodo na Abusua mechiachi mu nyina yasan kwa babiem asa ehwe video ni sa video we mi hu social media mi nya abotre hwe video na 4 times asema me kan ye ne say we di antwa ye osofu kira bosom eja bibi aboko de you can see say wo hwe video na akọ akire pe wo hunu ne say there be ade we die eni kwan say ye soso wo ye sofo enti wo die Kristo asomdwe na wo kan ye no o kan ne kire wo straight to ko ba se si abra untimi mama ya campaign Everyday. Tese mitimi hwe enyoma bia na mabusa mo se aso enti nipa yi okase wieye no na osan betie ne ho no se na ofili ye. Sir, your speech here I sense lots of condescensions is too much. Are you serious? When him say opese edua mu mo kwaku a ekon ani si o ya sofo wo se wo ba be stand for president ma yenhunu saa neoma no wo kasem ma yenhunu wo kasem eti so sofo na se wo ba be stand for president dia na ne wo de asomdue ne pa perfect peace and I would eba. Unko kasa bia ebema omunso abusuafo so ba bedi yawo na echine bi na se omu abusuafo ahia eye wo party fo na omu se ena wo leader ko kan se fa yen ye de hia ho because obia fie hey entomo agu fi bia wo obia fie bia ye na de etu oni beba ho so no na asem ba akupe bia wokoko kaaye na kwako kreti ntokwa bia baba beto ho ye ni beba ho so na ntokwa na frafra ye nyina mi wa so me tie yi me mpe politics ba akusei mini party bia o me ya madwe sanka beba ba join no party no but ma hwe ani mu a won tro letter bia mai na mtim baby eja me srawo eya mitimi hwe wo kasa ani bia na mbusa mo se masa wo beba be ye president ampa ampeni ampa so baba ye president a wo kasa no won se bi wo ha twitwa so o man na sumdue enti na me kasa sa o asumdue ntira o se enkofo no kanfo mo hwehwefo mo kunkum mo na mo nya we he ena no eye preku one ne ba na preko busane ma me say ei ma na wanu yi so o se hwe wo de tena ho na wo ba it is also baba be president ampa ho be in their shoes
na yɛnhwɛ sɛ wo nso abɛyɛ president na obi nso akɔgyina ntentafidie so na ɔka saa kasa bɔne wei sɛ anka wofo kaa ne mfa wo mmɔ hɔ ne nkum. How will you feel? Wo na wo yɛ sɔfo no ɛdɛn paa na wobɛfeel wɔ mu. So obi ka saa asɛm wei sɛ akyere wiase nyinaa sa ahonhom nsom no mfa mo bɔ fam because of position. Na at the end of the day sɛ yɛato ama wo mpa a ɛnyɛ wo na ade aduane bɛba bɛsi me table so. Ɛnyɛ wo na ade aduane bɛkɔ akɔsi ma baatan yi a wɔyɛ single parent yi table so. Wo ba na yɛto ma akora sɛdeɛ mpanyinfoɔ kasa bi kasa afidie yi aboa ne sunko egya ne so ani sunko no ebetimi aba sɛ wo kora wo ba wo bɛyɛ worse asene wɔ mo a mote so. Eti abasa na ɔman na somdue nti nkɔtena se nkɔka kasa bɔne bia. I am sensing a lot of condescensions, serious condescensions. You can see, say, wo kasa susu ampa, we de winim say wo kasa me abo agye so, but ebetimi create problems. Also, wo de wo yesofo. Omana sumdue no ɛda yɛn so, ɛda sɔfo so. It is our sɔfo na omana sumdue da so a, you need to preach about peace. Na se waka kasa we ya enya me nwanwa so obekwa ko gina baabi akase ebia we must cause revolution or something enya nwanwa eja me check o rough but wo kasa we die emfa asumdue emma wo man no emma wo bia nso nsua saa kasa boni emfa asumdue emfa ma. I am telling you the gospel truth, say a politician bia indirectly no efa politician bi obeba so bia one way or the other obebo kro no wo fa baabi but omo kro no wo behunu no say eda fom say boko te center for award enuti difference wo akronfo omo be fie be wia yen ene omo a omo bo man ne kro no wo hu difference wo mu no me kire wade wo say kronfo na wo no be fie be wia yen no yen ye boy yen ho ban free ne ho said ye be ya won ma yen ye fie no mama me wia yen anti de bia no ya to fence wall ya ye wei ye de net agusoro ye se kronfo ni so mu a enso ke no e na che se ye boy yen ho ban free sa kronfo ne ho e na politicians nso krono no omobo no ya nkasa ye ne ye nkọ ne yakọ akọfa wo mo so mo mra mebo ye krono enu nti ena omo krono no eda fom boko nipa bia ye nipa. I'm telling you say so nipa de ba no so woni oman ni sika kra na what the protocol sem ebetimi de awia wo man no enu nti obi timi betena so na wo behwe no no watwe nkofo fa na oduma kwakogu police mu na wutimi hia police ni bi pa na police ni brofo a wo kan hu so owie ayi kindergarten owie wanko school biem but enam se na ban na wosu nti protocol de na kwhye baabi hu se police ni wei onimu mre ho hwe wo hia police ni bi na de brofo tata ne pa na so ka se go na chese oye ya anumfo yi a wanko school yi bia eti omo pekwa bi so a omo de bo ma ne krono no enye se bia omo ba be fo ma ni sika nko a so ma fa protocol kuntuna se a create department bi no mo de se wo ma ni sika e hye wo ma ni sika abra nkofo ye twa wo mo kana nkasa kra no be hwe no na nkofo adwuma atwa so mo ye ma o man enya no no mo ye eno so ka kro no ne ho eno so ka kro no ne ho anuti kro no a omo ba fie be wia ye no ye boye ho ban firi wo mo ho enna krono nso a omobo wo man no nso no saa kronfo no nso no yankasa ne yekọ ne ya salai ne akoto aba yi wo mo anuti eno ne friend say to ane pe na homa so ne kon anuti wontimi nka nchem say wo so beba ba ye president a wo so betimi aye perfect da anuti na meka say asem we na wo kan ye ensem hunu opanyi ensem we ya wo kan ye no ensem hunu straight ensem hunu because of politics. No about the wish say obi papa obi abusuani so ofo car emfa ne mmo ho ne nku no enti wo pesa wo kire yen say wo baba betena so a obi bia be ye perfect there bi wo ye nipa
enti wo nkonko kasa ma wo kasa no nkonko boro so kasa in such a way say ebekwa kofa ntokwa aba ena se nipa mpo a wo ye no wo nya nipa hunu bi akwawu wo ye wo sofo yankoka bibi wa ha Ephesians chapter 4 verse number 29 Ephesians 4:29 yankoka Ephesians chapter 4 verse number 29 ma menka brofo ni wie meka brofo ni wie a meba be country no o say let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. What can I tell you? Say, and grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed unto the day of redemption. What can I tell you? Say, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. Evil speaking. Also, o pasum yamo mano. Bebi obenya platform biano and kanse muhunu. Evil speaking. Ebeti me creating tokwa. Yeni o mani mu na wo bi kura ko hye enkom keke na creating tokwa na nkofo akon so woni fie. Enya police fo na nyame ma omunyansa omde calm situation down wa aka de ebesi wo ho no kenye woni beba so na pay na obi awu asemba akopeu eti imagine say me fan say osofo na me nso makoba bi na me nso makogina ho na me nso me say e na sa osofo we say wo se oba ba ye politician ofo car car ne mfa ne mmo ho emu ni kom anka sembe na obeka fa me ho osofo anka sembe pa na wo beka anka obusuafo nyina ni minni ye kom beka say ade no ka say e dia fa ye de hye ho because it could be say you are breadwinner ebetimi aba say wayam wa mankofo wo de nkofo gu school mu wo tua nkofo school fees wa nkofo ba bia da ebia wo ye CEO ema abusua bi ema dwumakuo bi enu nti wo so won fa so mankofo bi saa so na nkofo na wususu say omofo ka emfa ommo ho ne nku omo eno ensolve situation no eti amamu ma info west empie free anu ma yankoka twi no o say Ephesians chapter 4 verse number 29 o say mumma asem a emfra biara emfiri monu mu na mom asem a eye nema o say asem a eye na ema nkoso a ehia asema mankoso na yedai na ehia that means ensem di bo ho a ebetimi amankoso na enso na ehia asem di bo ho a ebetimi amankoso asema woken wadwene mu no wadwene mu nyina na say oman ne nkoso ehia wo enuti na wo kasa saa but asem na wo kan so ehia so obeka saa because wo kan wie ye no ansolve dum so no tio die ntiam se ehia no wo ka wie ye no ama economy no engina yie wo ka wie ye no entimi ama blaster afo ankobobo ama o ma wiini wo ka wie ye no ama hiani na wotifie no wo wie legon no a wo pa adwuma ye no ama na adwuma anye enuti asem na wo ka ye no ehu hia tie bible no wo say momma asem a emfra biara infiri monum na mom asem a eye na mankoso asem a mankoso na ehu hia o say na wode adom wona wote no 30 o say mon hu nyankopon honhom konkon a wode no aso mu ano no ama ogye no yere 31 o say momma wonyi yedie nyina ne kokobone momma wonyi yedie nyina yaudie yadie nyina ene kokobone abufuo no kokobone ni abufuo ene anukuro ni abususem asem bi wo hu say wo ka eya abususem ebetime de ntokwa aba enka wo do wo mai pa anunti witimi betena se na wakasa e dia for man no ho wo say o man dadwene da wo so eti o man dadwene da so saa no
adeɛ bi ebetimi akɔ create ntɔkwa enka oh wɔse kokobɔne ɛne anokurokuro ne abususɛm ɛne bɔne pɛ nyinaa mfiri mu mu na momma mo yam ɛnyɛ yie na nhyehyɛ mo mema mo ho saa na Bible ne kan Ephesians chapter 4 verse number 29 down no 32 no asɛm bi a wɔka wɔse na momma mo yam ɛnyɛ yie na nhyehyɛ mo ɛmema mo ho momfa nkyekyɛ mo ho sɛdeɛ Onyankopɔn nam Kristo so ɛde kyɛɛ mo no nsɛm wei ɛno na de asomdwie abrɛ ɔman Ghana ɔsɛ momma mo yam nhyehyɛ mo mema mo ho nti ɔsɔfo asɛm a waka yi ɛkyerɛ sɛ wote sɛ wo nua politician bi awu a wobɛda Nyame ase but ɛni kwan sɛ basaa wode kɔ he sesi a yɛtoma president na wababa betena so ɛna sɔfo kyira bosom me na meyɛ president sesi a wo betena so a India mi kura wokɔ jeje ojari hey papa we poni ni soja atade na ogina ho na 6 March nkɔfo salutu na papa ni nko anti na na mpɛsɛm kɔ yɛ soja hey president fata no ɛna wɔwɔyi oni hɔ minuanom Ghana for ya papa Thomas ɛna wɔwɔyi asomdwe hine no wɔwɔyi papa yi oni hɔ ɛnɛ nsɛm atwa gu n'akyi nyinaa yɛnim sɛ wɔn mote sɛ ɔmo nte hey oh opanyi ubenya power ubenya diayi ubenya wiase japade nyinara hey wobeba be ye president wo Ghana but I'm telling you say sa asomdwe ni o manimu a akora keto akora mu asomdwe ni o manimu a me say akora keto ombe group say ya no ma ba baabi a wo se wo di wo hene no ombe ba beto dwonso agu so enko baabi a adentira because emra nya adwuma sentokwesi wo mamu a emra bi anya adwuma oh mama yem protect wo man no na de amo baba be ye kira bosom nyinara a wutimi kasafa wo hudi free no ene se emra ye adwuma wo manim na asomdwe wo manim ntra anka te saa kabra wo ho nya den saa ko bi a chewa hwo da ko bi a show long time oka so ne na mo ho nya obi ahi wo ho nya obi ahi but asomdwe na wo manim no eno na ama me ne wo mienu ya ne na mo free o anka me ne oka se ko bi a chewa hwo kra long time de Nyame ase se oman no asomdwe wom de Nyame ase so oman no emra ye adwuma wo manim to kasa mesraw makasa nya deda ankyini wom mani nsaw me ma yama se wo party na no na ye ba abadwan ana wonje me but kasa we die yemfa ni president bema yemfa ni president se kan fa nkofo mo boho enkunkum wo mo na bi nyinya stroke na asamba akopɛ ɛna obi kan yo asamba akopɛ na obi kan yo ɔka asasem wie ye se krim ekokretin tokwa ama the whole country ɔmo ko ya se ɔmo kuro asamba akopɛ minima adwena etachire enti apapa no ɔka sa but it is wrong so wo pass ndua ma wo maya it is wrong na waba beka we na nipa foforo nso akotena another platform ono so se won so wo fo car emfa wo mo ne nkum won so benya stroke like ede na mo kire yen na ye ba no mo kire yen na ye ba no se yen so ye ba yen kasa bone nko a emfa somdwe ma oman no emfa somdwe emfa ye mesi Ghana ye hia somdwe o enya somdwe a anka mesi nka de o interview kran ko ntimi megina wanim ontimi megina wanim na etu ototo na ubenya ho kra akwa ya interview. You can never grant interview when there is chaos on the land. That's what I'm talking about. Oh,
God judges our motives behind everything. Adebia ye bia when him say Nyankopon judging motives. Enti mpa ye ya wobo ye still na nya adwuma. Enya adwuma enti se bia obi ahia ne yare a menka se bia mpa ye na akobo ye no wei enya mpa ye na abo ye no eye kasabone na akokan. Na woka kasabone no ye benya nkofo so mo mpa asomdue enti ombebo agye so no masere no mo de ahye wo but eye kasabone anchiri mane baba besua na wo baba be ye president a obi so akogina ba bia ka the same thing de atiawo akasa won so fo ka na wo kwa yi a emfa wo mo ho ne nku na won so mo yare na mo bo adam na mo wiawia mo nko toilet mu ho sansem we yi a wo kan enmofra no mo so hwe no omo baba besua because de odi akire no oya no osua de odi anim ne nante. It is an error, sir. It is an error. I like you. I like you the way you carry yourself. I do admire you, but this is an error. For the sake of the kingdom and for the sake of Ghana, our peace is very important. It's very important. Into obi beka se bia asema wokan na enya no ano na de mpanyimfo ni ye de ebede no wonka. I'm telling you say ebetimi sound rubbish with Nyankopon anim. It's an error in the sight of God. I'm telling you the gospel truth. When him say Abel na Cain or meda Abel meboa aha Cain ekum Abel ekoye boni wo nyame anim but David kum Goliath ekoye papa wo nyame anim. So sometimes the motive behind your action is what God is looking after. The motive ayada na nipa mienu Cain ekum Abel Nyankopon sa ade awaye me say woni Nyankopon asem da ho da court bepem ne. Na David nso kokum Goliath. Okum Goliath no David de Nyankopon so fam makoma ho. Sometimes your motive behind what you do is very important. Your motive is political motives. Such as a winning way nya adwene e ka wo nko ananko ko position na wo wa benti ene ye saa de abrabe gina o kasa we nafa but kasa na wo ka no e betimi akọ creating tokwa e dia wo ye na bia beto o manimu na ya sase na ye ko mi wan so wo kọ kasa yi me wa me kan kire me ma kan kire o se be ma asama akọ kan be creating problem e dia man tokwa bi asi a e betimi ama apemfo ho akire wo mo. You should watch the way you speak. It's very bad. You can show video be demonstrations. Ya the demonstration. You need to be now creating tokwa. Demonstrations. Ya nye demonstration fan ko creating tokwa. If you love your country and you want to demonstrate about something, you do it in a way whereby people around will be safe. But you don't demonstrate to create chaos on the land. It is an error. Young share video be mras here. What they share video no? About cross this 37 streets. Yeah, maka biya mama fa hanom. Imagine. We are military police or imagine. Guys moving Mo ye demonstration. What ye? Nobody be kasa mo be kasa no. I'm telling you. What nonsense now we are doing and I'm for take for granted. Instead of you to even support us, we decide to click us and put about we are more we must and I'm over there. No guys over here. You better turn and go. The more you talk, the more you're wasting your own time. Madam, you're fast, no film. You're fast. Please, it's better you turn fast and go because nobody you are not passing here. It's better you just pass. Actually, that is it. Can't be movie. No car is moving here. No single car is moving here. Can't be another farm. It's better you turn and then just move. Turn and just move. Can't be a movie. Car be a movie. No car is moving. No car is moving. It's as simple as that. Someone Johnny and us name protesting against Galamsey. I am poison idea. Then we are also going to create uncomfortable stuff for you guys. Like I say, everyone must suffer. If you don't want to join us to protest against Galamsey and poison idea, we're also going to make sure you will be uncomfortable. Yes, you want to see uncomfortable situation. So no car is moving. Come go to traffic.
Obi, I'm going to try to do him. Put him on us and next time, you just see a couple until we protest. You join them. What a party, someone come up with a party for a manifesto account. And as a rally, I told you, kind of what access to say, the protest against them say, what also found nonsense. All the Africans will be nobody's passing here today. Need for police will nobody. Obia no Obama Gavan candidate. First, what I'm that time what nonsense now we are doing and I'm going to take you for granted. Instead of you to even support us, we decide to click us and put on about me and more we must and I'm aware them. No guys moving here. You better turn and go. Turn and go. The more you talk, the more you're wasting your own time. Madam, you're fast, no film. You're fast. Please, it's better you turn fast and go because nobody, you are not passing here. It's better you just pass. Actually, that is it. No car is moving here. No single car is moving here. Car be another farm. It's better you turn and then just move. Turn and just move. Car be moving. Car be moving. No car is moving. No car is moving. It's as simple as that. Someone like Johnny and us name protesting against Galamsey. I am poison idea. Then we are also going to create uncomfortable stuff for you guys. What I say, remember must suffer. If you don't want to join us to protest against Galamsey and poison idea, you're also going to make sure you will be uncomfortable. Yes, you don't get uncomfortable situation. So no car is moving. I'm going to traffic. I'm going to traffic. Put him on us and next time. Oh, Abushia, yeah. Who said the Hunu say a demonstration? Say Omutieti will be found who dear so. Wait. Monse mo ye demonstration. Oh, be at Mose. Me amitia me Mose pa. Na wo ye demonstration dia aboa nipa na wo mote wo mani mu no. Na wakota mboba. Na dia kwa akoto eye hospital kwan mu. Na dia oyare no. Wakam. Dia woyare na wonnua na woyare na woko hospital no. Wakota mboba. Edi akoto kwan mu adan a wo pese mpanyimfo no stop ade bi ma wo. Na when the catcher say na nakufu ado oba sa hospital obeye dai. Wo hu no hoda. Eti hunu ne se ade na wo ye no enye demonstration na wo ye na mom wo ye de tietie wonnua bi fa ahodie so. It is wrong. It is a wobin so ba ho. Ena nipa kro no so ni bibi yare no de na ekọ. Ena mo de boba ato ho. Ena nipa kro no wa ahoden sene mu a. Onu so kutatu a pay. Eno na de ntokwa ba no. Eno na de ntokwa. Eno wo yene eba wo mamu. Enye demonstration ni o. Wakota mboba. Edi aba betu kwam. Abra baby ade boba na beto no. President na wo pese wo enforce law no. No munya Galamsey no. Ne ka mefa ho. Enye ono na ebe fa ho. Enti ade na wo ye no efa so a ewo so ne say nyansanim. Nyansanim. Watamboba e de akoto kwanu say wo ye demonstration wo wie ya wakọ sekete e wo kwani mu say obi obebe bia o mane nko. Oh my Ghana. Enye seni abeto no. Se seni abeto na anke anka se ya asumdue man. Abusia. For now, ena wetimi atamboba na ade aba abeto kwamu. I'm telling you say sentokwasi wo kra no eboba no wunya daji nku peja. Wo ko peja boba. Na boba we ya wa peja no betimi ato abomi. Entokwasi Hwe. Oh, Ewurade.
na mo ye saa de we nyina say adan a omo stop galamsey enye galamsey na mo stop no mo create ntokwa mo tietie obi fa ahodie so yenye ne saa. I quite remember say London emre bi na yeso omo ye demonstration ko bibini London for so omo ye demonstration omo nyina age yo e no mo trotro placard so bebre e no mpagya ye e na omo nsem omo pese omo ka kire minister no prime minister no omo trotro e no mo sa lie and a police if we do a much sa to be a minister and one and a mu peja course or mu peja course or peja course and the minister a shady no bonny trinko after 1 hour pepe no I call for press conference no I say and some no buy petition no buy and say no massa ye no more can we news fe simple ko bibini akwatam boba what ya kwa to a young hospital kwemu enti se wo bi yire na wo yare a onwu mo mane nko hospital na adan o kan galamsey for no abusia say ni akwa no and atimani so me my president no me ma atimani so hey what a stubborn country wo pa ma police ni so mmachi boy yi okuta bobade akoto we ni aka chen say kofra ma me bra o se me ma me ewu kofra papa bra o se me papa ewu we ni busuani bi o se me ni busuani bia hunu kwa me despite busuani wom omu nyina kwa dem manko a ya chi no de nitum say cream obi amebeli no da oni busuani anka yen no musa no na yen sonson ye ho oh my Ghana ye hiasumdwe o ewo mu se mpanyifo bi adi abro eno nkere se kom de wa fa won samienu fa fom aduane kom de wonipa na ode ne samienu na edidi no nkakra akukọ benum nsuo enu nti ne yesi abato wo ho constitution na kire se ebre bi bedu se nipa no hwe na wo mpe na mamuo na kwotu tia no yi ni free so fa kokromoti yi ni free so emfa ntokwa ma enu ne ye better e di asumdue be ma wo man no mesi ye hia hwe for now ye hia raw materials bia wo ade ye hia for now ya asumdue because esa asumdue ni o man mu a investors ma ha me kwa African country bi mi modi ukodru ho a ehia mu hia na mi kokodru ho na mi ka se mi free Ghana chese wudru kro ni mu na ka se wo free Ghana it said ye wo bi free America aba Ghana mi free Ghana na mi kokodru ho no chese Ghana no ayo mo te se America na ene me se me phrasing mu so na adai se mi free on my asumdue wo mu na mo so mo toto bomb na mo dia se mo infrastructure si nyinara na kuro no wutsi kuro ni mu a wu say yes nkofo no omode ntokwa me ka bibia che nyansafo se sometimes wo fa wansan wo bufo bebra be bri wu kuro I'm telling you be bri wu kuro eti youth of today oman na ye nananom gi to ho no oman se no anka mu tena nya ye de media president sam no afa atimani so ya mu ye sasai menyo atimani so simple obi nkasa ma munye demonstration o hwe eti mo yes ana motambo bakoto kwan mu ho no na ama galamsey for neja eboba na motam ye no omotun kese power for mo last time I'm telling you omo blast omo pesika eti demonstration na mo ye no mo di ko tietia mo ankasa mo nuanom fa ahodie so
Abra president ni da ne baabi a wanom ne bia bi papa bi no wadi ne fufuo bi no wada. Ena yen na mo se mu defend ye no. Afi de mo gya mo ho na mo ne yankasa edi esie. Ena omo ankasa etwa se mo de letter ko ho anase mo ko omo so no. Omo de omo adwedwe omo. So this one is not demonstration. You are abusing someone's rights. Was always like that. Timi share video ba ku bia na obi ka se na mo ye demonstration ti a na mo lock a hospital kwan enti em obi amfa obi nko hospital na. Those days went down bitter and sore. With the presence of the army and the police. And you may be shasi say ya nyankofo enya daje so mbeba beka ho asem obi asa emfa ye ho o mani bom ho so no na a creative war. Now war no I escalate to a level where nipa bebre obi ade nani ahwe wirem ade na mukọ wirem mukọ eda ho wirem enya wo ho na wo manhye wo wirem ho no eno so ye another country ema moa ade na ye kọ wirem eno kire se wo mo boma somdue ho ban ena ntokwasi a na ye kotete wo mo ho country bi antokwasi ye bia kuro na nkasa da ho nipa nim omo wo he omadane moa showers and country bia antokwasi wo mu biara nipa ni kuro nimu na omo wo he omo hye wirem on the top floor of enti asem we baba beba ama creating tokwa na yakwa akosha achimota forest anase he fa na yeko he fa na yeko sele queen a wo hwe me from the electric shock abayo a wo hwe me se wo guy bi ya tutura sem no ye nuoma bone na betimi de ntokwa ba kasa kire no wo de wasomdwe na edi agoro wasomdwe na odi agoro why what you say emfa ho me de emfa me ho but ntokwa ba efo bia ho ntokwa ba Roman father fa ho osofo fa ho evangelist fa ho why bi obia ntokwa ba me pacho yenim IGP wo ho ntokwa ba na police fo obi adwane enti why ni IGP and the shipping queens were ntokwa ba sesi a why ni lawyer ntokwa ba me pacho why ni barrister ntokwa ba sesi a wo ye judge ntidi ayi ntokwa ba wo ye sofu ntidi ayi ntokwa ba emra nya adwuma se de network nya adwuma ntokwa si a network nya adwuma when there is war there is no network enu ti hunu ne se ntokwa ba obia somdue eni etieti aso ni nipa ba akopɛ enkofa sem bi mfa ma enkofa ye na enkofo bi omtom ba bi omo dwene omo te se pemfuo bi a ne time aso a wo ba bewo ni frani bi a wo sesrade wo hia no kra o ma ni sika wo san akɔka ntokwa san de abeka no na ntokwa ba ni frani ye nani efrei odwane akɔhe ntokwa ba abrewa wo hye dem okɔhe me hwe video bi na me hwe video na anadwoma na ehwa pram si ei mo amope na revolution mudi mu wi tofia mkope ba bi na kope ba bi da emma bi mpie firi wonu mu mada se revolution hwan woni hwan mo revolution efiri sakasa bone na mabi mpie firi wonu mu kura mada mo sheda mo kontene me se me makɔ African countries ni nyina si ni du ba bia mtimi suma wo mo ni suma mo saa me se me na mkɔ African country bi afa mi kokodu ye no dollars kakra hye me ho no me kyeche wo kurom ho ansa na me bagana na ye ma homete o ma kontokwa se o mu kuro no o ne mmoa na num nsuo baako sa kuro no so ehia buburo me se me kwa African country bia o ma kontokwa se o mu bibia wonim gas kura gas a o moto no o moto gu robem gas o mo de no aduane no wo kwa o mo wo roba bi na wato gas na gum na huti se balu na ekuta wo me show mu di me bɔ mani na me su me se ma kwa African countries ni nyina si hey akwana me hu se Ghana ye African countries ni bi paradise kese pa
Masa, ye can soon be some the actual, and tell baby can't tell me say, me ye did it. Na sem kofu bia omu kuro na gigya tete apansam omu nya ye die ya ankomo pe National Theatre so many years ni painting kind na wo san akototo boba akobubo yankasa infrastructures dodo say ne wo. There was a time when Uncle be here live for TikTok. Now me tell about Kase and talk about this year. The be or didn't be quite shy China more. And I'm say, I'll always say, Power, why do you take to say my watch? Just Uncle for Jino call many muno. Was say and talk with see a baby or didn't be China more. China more or didn't be now China more no. Oko se sankunya wo ho ana twice wo ho a me pa chon tokwa asino odi kodi agro he masa asema me ka kire mo fa awurade Yesu hey me kai emre bi ntokwa si kodi vo a satam na me ne me maame ye wa bangulu na me ne ayi brother ba ko e friend osei na ye wo betie kodi vo a mi nim ba bi akona si bia minim ho na me ne sa brother no free betie ene ye ba bangulu hey na soldiers no omode etuo omode bobre bitirim pa na brane ni so abiri no obu ahwefo na mo tia na so hey ekwa pe na madane wo ba eti dia me ya yanse me yete se yarefo na mi ja me so for na sha se na me ya me wiasa na mi twa mu ho mi twa mu ho na mirika masa ento kwesi a ho obi afa no wadwene no ne na mo ene mutimi tena TikTok live mu betena kwa saa 4 hours ni mani age na mudi nkomo ebitimi tena se anadwo na oba ne oba ada na omo tie na wontokwesi a wo oba kra ho be yakodo sesei entokwesi ya tututuo na wo betueke na wo ehemfa kra na wo de camera kwesi akotueke sister ye kan sumdua asem amomfa na sumdue na ye wo o manimu no eno na ama nkofo bitimi tu kwan ka so mo ba Ghana Côte d'Ivoire entokwa mienu esi wo Côte d'Ivoire nyina esi ye na me wo ho e basa pe ye di bum ni ababa be she Ghana dakro de ye fa ayi se hwihwo side ene ye kọ ya ne ye kọ wura mu ba bi ye fro say school omo akoko d'Ivoire no omo nim ayi road bi da wa ukopie ba bi village kitua because of for ye fro school ye koko du ho a sana ehwo nso entokwa na hyase masa jai na fe ye sunu gujam no akwako du ba bi antokwa asie na wunya kansa ma ukuro ne ye se ka no ebeba pa age sade ache na ntokwa nso ginam ene ankura kasie bi hye ho ene ne me kokko hye ankura nim na me ye din me da ho ma de ache masa jai Omagana me se bebie ni wa bebie ni wa ehwo asumdwe wo se na Omagana omayo nkofo timi didi ahemfo atem na mu nina mu free omayo mutimi didi nkofo atem na mu nina mu free na se wenya wo ma bi se wom na wudi nsem huna wo ma no anso wo pese wo create ntokwa na mo amu didi chicken and chips wa abrochire na mo pese ntokwa nsi wo Ghana no mo plans pa ne sei ana mu ni abusua wo Ghana ha ho mu ni abusua fo ha ho ade na mo ye wiki sa mu kura de sanke ye kan tokwa mu na mo wabrochire emma mu nka bi cause mu ni habi ye na ye wo mu no ade na mo pese ntokwa nsi na ye na ye wo mu ne ye ho nkire ye. There was a time I catch a guy be say the comment be a one make you social media and yet uncle delete a bit made them talk about was he won't go delete she uncle delete and I'm saying massa or passport or semi passport see wait passport won't be you wa kunto kwama wa mu ma wo passport no mu do ma ko school e wa abrochire kwa abrochire ko hwe politicians o mu ma no omo na kokoko Wales ne den Wisconsin no omo ma na ye lawyers no omo ma ne be fra brochira san be di enso na wo hia ni ba wo want me anwie school because of school fees
Anas we school kra wunya adwuma nye wakwa ko di politician bi achi akọ creating tokwa na wanka sase ntokwa asi a wini passport o ko he Awurade ma yenti ase Obi waka say na sofo na galamsey nsuo na mo se no eno de won kan wa say miss I am against it 100%. Oka say me galamsey me nya bi da ma ye bi da but me hunu ne say emwa no majai mi jai ye wie ye no omo ye menka ho but unim say ye mfa basa ye ene ntokwa mfa nsolve issue wo pa frɛ nipa bebreba begu dan ba akum na obi antiem ye wi abusa sɛ asɛmbe na mo kan ombeka sɛ ne ye dede enu ti ye mfa dede emfa nsolve problem obi nkasa ma mo ye demonstration but demonstration e betimi akotiatie wunua fa ahodie so no enye demonstration a wo de be hawa wunua no ma wo ne wo mo bre okonno mina enkoyie na wo ne wo mo bre no wasan ye demonstration sa de atia wo mo a na mpanyifo na da adwetwe wo mo ho aye de na ye demonstration a wo de kɔ hospital ba bia se bi obi yare a ye de ne be kɔ na makɔ sesa boba de agu kwan mu ade ya ye ma obi amfa kwan no so ade ya omo se nsuo wo de ye nkɔ ne nkɔhwɛ me say demonstration for France or Roman for ye eno ne ye frɛ ne sɛ omo pa asomdwie ye nkɔ ne nkɔhwɛ omo mra sesia Roman for so ye demonstration wo de compare we mu de na wo behunu sɛ difference wo mo mɛde ne ma omo ye demonstration aha we ye Roman for as we go Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Peaceful demonstration. Obia ye di. When police in chi obia. Police in Hail what you Mary, say. full of grace, the Lord is with thee. When your friend demonstration. Boko on fan ko tie ni afa ahudie so. When we say obi di aba go do aha. When we say obi aba bebu a Roman system. But they are all demonstrate. It's a sign say bibi koso o mani mu yempe enu ti ne ye nyina yaka ye ho abom. That is demonstration. But a demonstration to create chaos, it is not. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Thy womb is not on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. When your friend demonstration, wait, you cool at the form boko, oh, where the uncle so much catch them coming so much or join be because we who said demonstration or we crown now on Bessan fried rice. Who say at the form boko, just say assume dream like
we enya fe no obi akotam boba no de abato kwanu na wo de ka ba yes sign oh no masa ade bi wo na hu sa ade we de nkoyie yenka sentia momma yenka se da bi se ya na man bi so omo hyase ye hey omo anka ho hwe omo ni ba ye na omo kontokwa omo ni bom so na ntokwa hey omo kontokwa masa Everyday. When you friend demonstration, cool. Which let's say Christo, what they assume Christo in a suffer. Roman 4, more Mary, full of grace. What see Christo for him now? But demonstration be there, yempesa police for be omajuma, omoto barrier, ne yakoni akoyi, just say yempesa police for be omajuma. Hey, masa, sa police for so omu jai o mani mu for. Say, afe obi anya de wo pa. Mesen ka wo kra wo da won na. Wo da won na. Hwe, masa, brade, a police for a mon person be omajuma no. So mu jai omajuma ni ye say crib. Obi ada won na. Masa omede ni omagu akwam o enu ti na ma woda eti amamo ma yenje a police for na dwuma mfa nya saa a Christopher Christo oja ya sumdwe a Christopher Christo ya dan oja yen asumdwe na Christo dija wanya yen sika because when him said within peace there will be wealth. Within peace, there will be good health. Within peace, a lot of things, opportunities lies in peace. A lot of opportunities lies in the bosom of peace. Eti mama yenya police for no munyo omajuma na si yenya police for mama nyo omajuma. I'm telling you, say, sa police for jai omajuma ye 1 hour krana. Asem eba tu ni pet wo mani mu no enya papa. Munja wo mu no munyo omajuma. Omo asumdwe no ho ban no man Ghana ye ni 2 ye won 1 me share video bi a na eye enkramofo na young boys no na omakwa yishi eye barrier bi a police fo ato ansa na police fo beto barrier no omo resisting nkofo bi say e mamo ntra na mo free ha ko ha mo ne hafo bo ani a bibi besi ebetimi akofa wo how de aba enu nti omo to barrier omo pese omo kire mo say omo bo wa somdwe ho ban they are doing it for your own good enye so omo fiti wa no ma beto barrier no ma debi enye omo pe na mom omo de bo wa wo nkwa ho ban na youth no yaso ebi enkramofo I'm telling you say enkramoso mo ho hey Islam the word Islam is being derived from Arabic word salam, which means peace. Peace. This word salam is mentioned in Quran not less than 143 times. So Islam is being derived from a word salam. To because assalamu alaikum or person say peace be unto you all. Enti Islam ankasano. The meaning of Islam is peace. Enti wo bia wo fe ne ho nkramoni na ompa asomdwe na obesori na waye hey ene wo ye nkramoni na wo ye hey no ane obi kwa akoko bia onye nkramoni papa oye fake on some Allah because Islam obi a wote Islam asibia nim say Islam is for peace peace asomdwe som. The word salam it means peace. One kasa ko kan Quran na wo betimi aka Quran chapter 59 verse number 23 ebe kan sem bia kire ebe mwati ase say the source of peace is Allah. Enti Allah na yede ye moma abo ho na ye som no ono akasa wo ya asomdwe ono ne ho na asomdwe free ba. Enti wo Kristo ni anankramoni bia wo mpa asomdwe bia no you are fake. We are fake. Amamfa enuama boni bia amfa makeka enkramosom. Me call Islam school, me call Islamic school, Tiamadia secondary school, Kumasi stadium. Enti me nuanum kramofo, minim se osom no eya asomdwe som, but winim
Said your Christo for your one cophobia womua, or Masha Dabeshim, Sapepe and Cremoson Sotier. Me catch out say, hey, meaning Cremophobia bre sign, assume pa no wado, a one or muinity. Assume pa. Hey, me, say me baba be Muslim, and come in Cremudi, your friend Hakim. Auzubillahi manashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi alamin arhamdurrahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Salatal lazim alaihim. Ghayri alaihim wala dhalin. Amen. I'm telling you, say, Sasum we say, it was Islam is being derived from the Arabic word called salam. Salam means peace. Assalamu alaikum. Or person what say, peace be unto you. Peace be unto you. It will mo adia your friends asumdue no. Omo value no. Asumdue your gold. Then I want to say ya. What omo makobo from nanse ya. Ya to butama wo. O person wo de enim griase ya kekankra musom. So de so ye nkramuni won pa asumdue nkramuni no asore no adi wi tofe na ne nkofo kokontokwa wo gu nkramusom nanim ase obi o ye nkramuni papa biara osom alla biara onim se nkramusom eho asumdue kese pa eho ne free because omosom na nkasa the meaning of Islam is peace. Is peace. Obi ankasa bia eye nkramusom no obi ankasa bia eya abonefo nhyehyem se de kristosom so abonefo hyehyem sa pepepe na nkramusom abonefo hyehyem afi we ya ba ye betuwe wo de hwade se enkofo bi omunya nkramufo papa e de nkeka ye bone e bekwa akokeka nkramusom omo de nkeka ye bone obi oye nkramuni papa bia ojo omo pasumdue odo pa eho ne free etiki ye pe wo mo preach about peace a yenkramo ani a kristofo wose media asumdue ne jamo kristo ni a wo pa asumdue no minni ba bia wo free e bia wo de na ye Dubai kristo ni bidia I don't know kristo ni on pa asumdue nkramoni on pa asumdue send your curfew in Kramuni, me say Islam is for peace. About two we say, fa enke kaya boni bi anko keka nkramosom. Na me ni nkramofo nante ye, me nhunu so mo ya turuturu asem. Omo ba be hyehyem no, wo be hwe na wo be chi obi na wo de aba akobo obi a wo be te yese ye frɛ ni Muhammad, ye frɛ wei, ye frɛ ne we say Abdul den Razak, na say emmamu fa nim guase emfa nkeka nkramosom because Islam is for peace. On the 7th, what to abawia koda maka kira say, "O pa adwuma ma obi papa na pa adwuma ma no." Anka bebo pa, anka wanka sa wudu ho a, busa se wo papa oda number say na toma wo papa because after the voting, wo mo a wo ne wo mo hwibom no unhu obi abiem. O pa ma yemfa ye papa ba wo mia mesi so. Said you no vibe ne no, unya ne saa. Opa yemfa wone o papa mahama yemfa ni nsi so said you wone wo vibe ne no unya ne saa na nipa te afidie eyi abo ani sunkon eja no so ani sunkon fa hye wutirim na wanko gina so politics so anko fa banko bo obi tirim anko creating tokwa enye ye nyina na pe politics so me ametie me pe politics me pe aduane me pe politics afei galamse no ye nyina ya wokwan ya fa so obi abohu dawuro said ye be ya sa galamse ni omani nyina ebejai enkofo bi acting nice me share video video entiase ewom sending message across eno nkire se fa boba kwato kwam ena me ma wuntwam wo ya aboa pa me ma wuntwam me say mu nyina mo be force ye be force ma mo adam wo ye wie ye no still na galamse na da ho koso eno kire say it's a wasted effort ekwa bi say so video ya ye behwe yi eno na kire say omo pekwa bi so nyansa kwan e dey send message across man kofo hunu say omo se nsuo na omo ankasa abenom no
enti onipa bi a oye nyansafo bi ahwe pɛ o se ensu a me banum yi eno ana me sanu na ya adwene no ye ni aba ye ho so bi ye nkohwe video ne mra sesia Cut a one could not press one and Brian and your friend. Hey, I'm saying this was what to my say. Now, no, go soon. You want to say, see, Papa. Once no bufu obefa briwukru others never came back. We were Galam say me say Ewurade nim kwan a wode nkofo obefa so in the showers and the dark. After yes send the message ni through acting ne ade ne ye bo hu dawuro ba bi e begina bia ne ye ka of the intoxication. Winim say Amama bi so omu tu gold pa but omu okwan omu fa so omu tu Scattered down the streets of Johannesburg. Etu omu panyi bi beba no wa kire omu kwan omu fa so omu tu gold na bra ensensu ana me chance omu panyi kro. I'm telling you sanka me bom me sama no pa because sika wo manim gold is from ho the end of the but nim dia omunya no mo fa nya sa adwuma ninti a farewell concert. What dey ma me peke nkofo oh na o ka se free odofo free Accra Central. okay na then na wo ka kire wu nuanom So ye can sem papa
But yen kind of crazy. We had the cocoa so many years. Ubusana unikapre. But that I'm saying a fire for sweet to no any papa. Now wouldn't you mean for good and compare will be a water cocoa so many years? We will come at that time, not yet you will be a for your kind of for you to go and would think the best seed I will come as a so. Because one, any power back cocoa or back kind cocoa, and I near my baby and through Mumba. It's quite papa to set your walk on an iron shed. Will be a to me for good and compare Bibia. And to say the other year, yes, sorry, after we cry in a year to learn for him. Go to maybe as to come papa woman. I know the no idea here, say, dear children, is a dear. Yes, I said, a dear, the Rebecca said, go to 2 years, our boy, winning their walker. A foot will be out for so many years. Unyakapre. In the young quiet, but also. Oh, Yami Onshra, opening Yami Onka, or said your walk on now, may say, go do two. A yet they are Sika woman, Yankupon in Yansa, what is Sika Babeshe baby, say Uncle phone to no money. Now I can't find a befasu a bit to the year. Now obedient who named Diana Bra boys and no more tuning in such a way, say Uncle say, a dear Uncle sends you, Yami Onshra. Ghana Sumjie. Oh, Ghana Sumjie. Ha, Rabbi, network, you know, MYN. And call for free society. Hello. Aha, Ghana Sumjie. I know I am sure. Okay, now, what can I say for you, me pacho? Me pacho, then the Isaac, me Casafi Western North region, Sevilla Science Occasion. Oh, okay. Now, and then I will come to the woman. The Mecadi actually and more, or more air galantis is yes, we are tre. Now, and for me, we are trying a company, I mean, question should have a 1 year. All my video, no, they am far but treso, and Congalantin said the union may see Yatra or more yana. Na me gibi so man no refer to my pa refra. Okay, nyame onhyira pa oso o man be fa ne to my pa efra. Ghana asumdwe. Ghana asumdwe. Anwa na yehwehwe. Na mpacho wo ka se fe. E pacho me ka se fi de ntira. Okay. Ghana wo ka kire o man na asumdwe. Ai ke dan so. Aha, Ghana youth for no. As you say omusua se na omubebu ade. Aha. Youth for no, they say yembu ade, ye solitia yem paying for. Eti e magana enkoso. Obi pese kuusi. Enyo no nti ye de otan na ase youth for no. Eti tena wa stole no. As you say yes stole wo Ghana na ye di Ghana disi wo. Nkola no omumbu ade enti kakra bi no mo wi afi atasifo asase so. As you say ye di suban bi so mu no mutimi bu ade awo Ghana am. You for say the year we got dead here with demonstration ase. Now we need bi no support wo. Oh, Yami wonka ho. We see you to no mun sha se mu ade. Enu ti na nanse ye wu basa. I say we Ghana asumdwe. Eno an ye hwehwe. Oh, na eden na wo ka kire Ghana man e for masumdwe ho. Ja, nyami hira wo djuma pa wo ye. O hira wo so. Na mi ko so ampeja wo. Say galamsi asem no yenyina yenichia sene nsu ese wo man no yenyina nichia na yentimi inja ne pekopɛ sene na wo kan yenya num bi wo ho mentimi anko school enu akire ebi ni nsan dwuma a omoye bebre na nam se dwuma ni o man mu ntimo se omokosi amremu na omokoba kwa de umnum se den a omanya twop mo nyindi abehwe bia nyame ni faye hwe saadi wo yi galamsan krofo yi obi wo hono amhwe ne ma ono ano hwe ne ma o wayele ne mba be ku school
kakria galamsi kakria hoyi ya no di febushi na prekope na yesi omunjai tu memobia ko galamse ni de me say nyankopo onim nyansenti na odi sika ne share asase ni mo anfa share asase mi say yemfa ko ye tax odi shemu say ye nti enuti ye pe president a obetimi abekire wo man no obetimi aka ye nyina ya bom because ko country bi a oma kan mu nyina bom a president ni na tu gold ni nyina wo wi a wo twi omo so ye won sisi wo mo eno se expert for abemam ye hunu kwan ye befa so ye betu gold na abra enko se nsuo anka obi a ho beto no uko Ethiopia omo no airlines no mo wo na hotels bebre eno ana o man didi ho yansu ye ni airlines bia ye de ni gold na sha asase ni mu no ni nyina ne se enkoye ade bi te se de mpanyinfuo bi pe na ewo kwan so omutu na mbetu bi age se okọ hyekuntu na se eno na amankofo se nsuo no na mom sanka omaye ni nseche we se omache omokwan omofa so omuntu abra ense nsuo a anka beboa wo man no beboa man because adwuma bi eno man ni eja areho ye ka galamsi oma asase na kasa kro moto mutu amra na kasa ye nchumo ye nuano mo muni hwe obi o ha o ne ma mi ni da so no omo na ya chichi mugu bebre go fiase bebre sobra ba ye basa nti nyame ni pawe ye besrem ye hwe kwan ye be fa so a ye be demonstration ye di eno na me ka se ye pe president bia owo nimdie mo owo galamse no ho se wo betimi aba beboa na galamse no so asan koye another adwuma kese wo omanim abra ense nsuo ensa asase ya wo ba bia nkofo to gold pa but ense nsuo ensa asase na me won hira Ghana asumdue hello Ghana asumdue jeso se no an yehia na asembe na wo kan fa Ghana asumdue hu so for bishop Nyamisha so in fact why are the Jumedi kakrakaya okofa bay but from day one ebesi sabre Jamaica found say papa mahwe ne kosu nyina na bishop adieba comedy twato ne say bishop asemne ne say the wuyi mfoni a wi che nkradie na me fa ne se bia me maame yare eba mo si kwan wantimi ama hospital ne wawu emfa so die ben na ede bebre papa nyame onhyira pa na minim se video wi na chiri no ebe trend amani pa omuye galanse no so atua mofo enye maabo enye ntokwa yenya ye kire ya dwene de bepoa amadaje asi yufu niye papa nyame so na mesro ama maka kire me nuan yufu ne se uka se me na me de pa mi ko school menya boafo ne secondary school na menya bia me ko menya ba yenhwe se wo papa ne president o papa ne obi asabi ana Lawrence ana me fa ne se mama na kufu adwa unko jabo ntinko demonstration no and the third person being who ana skani be being who papa ko demonstration omo mani na esia law and omo fire no omo de aye sabian omo wie so mbe yes nchen e ba de de ko a bishop obeka che o say fa application bra o ko fa na we na de akọ unya kwan enti bishop nyame shaw nyame ifo nyame shaw pa na o de koso na ye mo de wurin kakran na ni se nyame obekasa amen Ghana sumdie Ghana sumdie Ghana sumdie Ghana sumdie Ghana asumdie Ghana asumdie mitie wo eno na ehia me da se oba pa ehia na kasa free e ba so me kata free kumase okay le da na wo ka kira wo ma apampa so me de me kana se ya support see and I'm saying from papa o ma we ni o ya support see
ejuma no mo ye won suo no so ne sie ka se nya galamsey papa nyenne enye di omo ye no won suo so no ne galamsey papa no ho de nya na se papa de nya na se what say ye de omo take action ma galamsey for no se afere empenfo ani abere anka me galamsey na me bi pa abamba so say ai se galamsey na wo ye bi pa ho ni na me bi pa papa me tena wo dwindi hu se ade ye no anokasim ne nkoyi wo benye kano wo ne wo nua no mo ne wo fie fo no uku no ma ene be de ebedi o ne se ye ne ye kakra ebenya ntimi ye pese ye sei ene ma dodo iti mitna wo na da bi enso ni efe ne kwa me hu na me hu mete adwuma ne bejai me wenye bi teacher say wo kan wo mo ana mo ye ne wo nsuo ne so se nsuo no papa so de na me kan nsuo fo okay pupo no na wo kan wo ho de ba so say pupo no na wo kan ho papa so de bi papa so media na me ye ne say na me mikita pepe machine na me de adwuma enti na me de adwuma ene chanfai chanfai me nesu kese but I wanna phone adwuma ne bi won my friend no tututu fo no to fo I wanna phone o na esensu di pan o do me na adwuma no wonsu no se pi o mu gina nsuo ni mu ana o mu ye adwuma no nsuo ni mu se pi enti papa me de ka no ko ade a kom ko to mu nsuo no so a o mu pa plane na mu wi no mo mu to se tititi o de bi emfa asum bi ensa ma o mani sabe o ba ni gu na so a ye ntwa papa ye pipa papa de bi adne se wo mama enya de be de so ni fere ya so den mama ya menka ho o nshira o sha sa wo de weja wo de na to from why abamba de na God bless. Okay, ya fa last scholar Ghana asumdue anwa de hwehwe okay na da na wo kan fa Ghana asumdue ne de kai ni pa cho me kasa fure ajira okay anwa de hwehwe okay nti ada na wo kan fa ho me pa cho kasa fure ajira okay yedi kai media sida ebo wabaso ne kasa bibinti midimiti ate kwa makakra me obi amiti akunya so okay ana mtumi yo henente emedimiti mamdimiti je kakra bacho say be vie na ni o kasa mani emede papa ya kremo me kremo ni penifa okay Reka kribi be fie na ni ajura sebe abatowe ama gana haye tisa agana hana ya ajura nena kwenye mieni mnyakopo na mnitumi nene kwenye mfoso ajujajia ya wakwa miso wow nimejina wake mwene so kasasa jwe ni bia wachimi bia ayamunu ya penye bia mpesa mbomiti ena msembiti ya kwenye sunti bia mfasa mwe mfontu ya mfo wuka bibifa ya yesele mnso se salamu no yesu ne ni nana asumdie no ya kudie wada na hweye hwew no wa akopai hwa se be ne ya hwew aja basa no kasi nyameshiro so aja ni bia o show station we no bombombo dia so ba friend nua asetan tambia ba bia bombombo de no hwew no wantie anya woni po de ne hwehwe asam na ebrebano nyakopa na de ma waso fa magana fu ne yabon pa se yabanya musubi ba ku mienu de jisi gana ebe ko yen amen nyame o shira o kase me pa chonya me se tamba ne me fa jame me so kribi fa ye mpani mfoso se sane ke mo de tie bini mo ho enini ba akwala wanya sa chen no sane o de ko e so ma sa ni yeso fufunu bi ene ya kram fo mpani fo bi mo ye malam fo no ye kan so bi
where Mala, where Checheni, you can also for Checheni. No one to the Chideni, Siri. Yeah, never talk about that. I don't know what the class part when they do any. How do we be one who can? I'm a yes to say, but yes, but in the winning. One winner. One of the why. What way of doing him independent for the why? Never goes to any yes to be. Then you will so open to whatever. So the mood, put your own some fun as well. I know we don't Yamiyajuma. Nana, Yamisha, okay, Abushia, Yadimubesia say, Yadimubesia, Yabrena, Yabre. Eti dia meka che onipa bia wo hwe ye ne say. Eya next week, that is 25th. 25th. A serious all night ewo Accra. Madina Abukubi. Brana ye mompaye. O man asumdwe wom. Ye be bompaye mo man Ghana sa kopem se. Ye beto aba na wie. Mekoso nso aham sa mechimo kasa kopem se ye beto aba na wie. Because konfo boni a wasi kurom no ono so atimu bi. Eti konfo boni a wopese kuro ne ntofom no wono so wobetena mu binti. Se ye hye nkom se kuro no ekon mremu a ye nso yatim. Enu nti ye mpe wo man no from bo ye be koso preach about peace kopem se ye beto aba na wie. Ye nya to aba na wie se cream. Hunu ne se woto aba na wie near the president ni besi so a wa na abepe waduane. So ya we ana wuni opa mi anto aba na wie ma yemfa president kuro ni nsi so mi amiti yi awurade yi a kyerem se nipa somasi e no beba be ye president men so me se menka adenti na me se menka because se mikon se mankan enya no na be ma ye odifo nyame mfa ma me se menkoka ye wa asofo bi wo ho a they are governmental prophets de debi omo gorokọ eye president fuom me de ne ntesa me nya politics enu nti de me hwehwe de ama wo man Ghana ne se ye benya asumdwe ni ade ye hia pa ye pa asumdwe me pese ye nya asumdwe wi a afi company sa ye bie na be ye adwuma ma ebi mo so di bia beka ho ebe kakra ne sa aban ne kura me bie company sa enkofo bi companies awon companies dodo amewo etimi wakasi ni nyina sa asumdwe wo man ni mu a eno sa na mesa ko fa mo companies asan de aba na obi nso anya adwuma ni bia ye na gusu ebe kakra no na nya aban no ne de ani kwoto no so biem obi bie ya papa kwa me despite bie otie jemu bie ya papa Kennedy Japan mu bie doctor wotimo ni ayimu nyina obi bie cheba afo mu nyina doctor omu nyina bie nyuma kese eye ya mami JRA onu so bie na fe nyuma kese nkofo benya adwuma ye be kakra ya mfe ani koto aban no so because say asumdwe wo mani munti ye di investors beba. What the investor be back Ghana was say Ghana is a peaceful country. Miko shia Arab nibi. And I'm say omra nan kayamra meye company be me be adwuma bi wo Ghana. Was say Ghana is a peaceful country. Wakachira me say wo ba Ghana ba be di holidays. Na on the oba holidays no oba be chi abayo bi wo ha. Abayo no body di kire me. Was say Ghana is a peaceful country. Now I'm saying, yes, it's a peaceful country. When are you coming? Or say, I will be coming there. I want to come and establish business there because Ghana is a peaceful country. Or manya wuko baby ana obodi pe asama can say it's a peaceful country. Now you have a politics system. Abe ya manfani afan ebe kontokwa. There be yesa. Now first you tin na hunu ne say politicians na mudi omo achi no. Omo mani nko school wo Ghana ho. Omo money na wo Wales any ayi then university akese wo abrochire no omo na esua law wo ho ebi bo PhD ni ade no masaba no mabedi yenso enunti wo a wenti me anwie school hwe yie
no amfa won kwa anto won nsem amfa nkodi obi papa achi na ne mada me se ne ma ye dai omada won kodi obi papa achi ama wani ba kwa nkotu sesi akura wani mienu yi kura no hunhu nneoma so ye na ba ko kotu me pa chaw on the 7th wo to abani wi a fa che otirim se okopa adwuma ma obi papa ye tua ne ka bosomi a ommawo me so onye dai ommawo es gracia wo beje but ommawo enu nti emfa nche otirim se ena mi kumi ho ama no na ye to ma di wie na so baba betena so a ena me so me ho beto me wo boa still me say and one wo hwibom but say ye to ma ni wie no so sa de minim sa de no wo so mu wie pe na o ma sesa enu nti fa hye otirim se unkodi obi achi enkofa esan kese emfa ma ho nyame won hye woni pa bia mesi efia da bai eye one night eye victorious one night she white pa she white na wa pe wo kind of white na wa pesika 100 cedis a wo de be bo afori amanyanka yemra mehia na saada no me de nkomsen be to forma bonitotas na ye wurawura nkofo hye bremu ye wi aya bompa ya mo my Ghana many a friend Dr. Ojaba no omo ma so ya asene eye sia hostel sia choko sia hostess and na sia borehole me pa cha o pe wo mo tu nsuo pa krogen pa anida ho a eye sia borehole ye machine netimi ko sa machine netimi ko down at the whole Ghana machine bi ani ho etimi ko down sa anu nti omo na aso ya asene am ye di dwumadi ya brɛ me say eye Ghana asomdwie he se kuro be ya oda eno ani asomdwie wo kuro nim Ghana asomdwie me say eno ne yehia ya from Dr. Ojaba ya be sen hia same time next week makrao emau papa asasini eya bodi ni manye mojana na numshebunya to manye litini mususu seyebe biatso injajazo motokani yakasebe kuminya bebia ifeli ya wiya ho re number ya wiya ho re number ya the ba ya ba no the ba ya ba no it's a machine we see a little machine the whole Ghana e ba ko pe na ewura wo man enu ti bebia wo fie le hye o so mutimi nya nsuo machine we betimi afi ama enu ti se wo pe nsuo bia enya bebia se sia boho e be ma wo nsuo fi se yenim se water is life